In zato sem delal na temu, da pripeljem original zdravnika iz Indije in da vam približamo dejansko, kaj je Ayurveda. Tisti, ki se ukvarjate, ki poznate in tisti, ki tega še ne poznate, da bi v vaše življenje upeljali neke nove energije, nekaj se novega naučili, delali v preventivi, tako tudi v kurativi, da bi vaša življenja bila čim bolj vesela in čim bolj zdrava. O vseh teh definicijah, kaj je bolezen, kaj je zdravo, vam bo predaval priznani ajurvedski zdravnik iz Kerale, iz juga Indije. Kerala je tudi drugače mati Ayurvede, ker iz te dežele izhajajo največji zdravilci in zdravniki. Če boste obiskali te kraje, boste videli, da je tam največja zastopljenost ajurvedskih klinik, tovarno olj, zdravil in tako naprej. Predelave zelišč, ker je tudi sama pokrajina zelo zelena. Ogromno začimb, ki se uporabljajo v prehrani in zdravilih. Zdaj bi pa predal besedo mojem doktorju, predavatelju, mentoru, kakorkoli, in naši predavateljki, ki se bo potrudila, da vam to prikaže v slovenščini, ker, kot veste, indijska angleščina ni tako lahka, unik je probo ve, kako je to, in sama Ayurveda je široka zadeva in veliko takih psiholoških aspektov, ki bomo mogli malo razlage. Zato ne biti nestrpni, če kaj ne razumete, kar vprašajte, mi bomo se potrudili, da vam to pojasnimo. Dragi gosti, dober večer. Zelo sem vesel, da sem vsaj z vami. Because you came here to know Ayurveda. Ker ste prišli tukaj, da spoznate Ayurvedo. I know this limited time is not enough for you to learn Ayurveda. Vem, da ta čas, ki ga bomo skupaj preživeli, ni dovolj, da spoznamo vse o Ayurvedi. Ayurveda is a vast subject. Je zelo širok pojem Ayurveda. In your lifespan, you can't complete Ayurveda. V toku celega življenja ne moremo spoznati vseh značilnosti Ayurvede. There are so many misconceptions about Ayurveda. Veliko je tudi nepravilnih... Ljudje si nepravilno razlagajo tudi Ayurvedo. Just Daniel yesterday told me, I can't go through Ayurveda because I want to avoid meat, fish, egg and everything. It is very difficult for me. Ja, on zdaj pravi za mene, ker sem pač prebrala knjigo, da je zelo širok pojem in bolj ki se poglabljaš, bolj je zanimivo tudi. But actually what is Ayurveda? Ayurveda says, what you see in the world is everything is medicine. Torej vse, kar vidiš v tem svetu, vse je Ayurveda, vse je zdravilo, vse je lahko zdravilno. Not only herbals, all the metals, non-metals, animals, everything is a medicine in Ayurveda. Vse je v bistvu zdravilo v Ayurvedi, ne samo rastline, ne samo zelišča, ne samo kovina, tudi vse ostalo. That's why this chance, golden chance, this opportunity, I want to tell the truth about, some truth about Ayurveda. Želim vam razkriti nekaj resnic o Ayurvedi. I'm very thankful to Mr. Goran, Katyusha and Miss Daniel. Zelo sem vesel, da sem spoznal Gorana in njegovo ženo, da so mi dali to možnost, da se tukaj da predstavim Ayurvedo. Because of Goran and Katyusha, I came here. Zaradi njih sem prišel tukaj. This was my dream to come to Slovenia. To so bile moje sanje, da pridem v Slovenijo. When they were in my college, when they learned, they talk much about Slovenia. I don't think I can come here. God grace. I came here, I got a chance to speak some words to you. Veliko prijateljev mi je govorilo o Sloveniji in o ljudeh in zelo sem si želel, da pridem enkrat tudi sem. And I'm very thankful to you to come here to hear something. I can say something because I am not an expert in Ayurveda. Something about Ayurveda. I'm very thankful to you. Zelo se vam zahvaljujem, da vam lahko nekaj povem o Ayurvedi in vesel, da ste tukaj. Now just we can start about Ayurveda. If you have any doubts, it is better to ask last time. Pravite, če imate kakšno vprašanje, boljše, da na koncu ga vprašate oziroma da si kaj zapišete. Otherwise you can write up
questions and we'll give the reply. Kakšno, ja, tudi osebno vprašanje, ne? Ne želi, da se prekine njegov govor. Ayurveda is the natural healing system of India dating back to 3000 BC. Ayurveda je naravni zdravilni sistem, indijski, ki se vrača nazaj na leto 3000 pred našim štetjem. Etymologically speaking, the Sanskrit term Ayurveda is composed of two words, Ayur and Veda. Etimološko, torej glede na izvor besed in besednih družin, v sanskrtu termin Ayurveda pomeni, je sestavljen iz dveh besed. Ayu means life and Veda means knowledge or sense. Ayur pomeni življenje, Veda pa znanost, znanje. So the two words combine to give meaning the science of life or the knowledge about life or a sensible way of living. Torej, obe besedi skupaj pomenijo življenje, veda o življenju, znanost o življenju ali le bolj pameten način življenja. The word Ayu does not denote the sense of age as commonly understood. Ayur ne pomeni leta, koliko je pač. But it embraces the specific meaning, the life which is a combination of body, sense organ, mind and soul. Ampak obsega bolj specifično mnenje, razum. Torej gre za življenje, ki je kombinacija telesa, čutnih organov, duše, duha. So we can see that a very comprehensive meaning is conveyed by the small term Ayurveda. Torej v bistvu gre za zelo širok pojem, obsega širok pojem in vse to je skrito v besedi Ayurveda. Ayurveda is the knowledge that indicates what is appropriate and inappropriate for life, happy and sorrowful condition of life, what is auspicious and inauspicious for longevity, as well as the measure of itself. Ayurveda je v bistvu znanje, ki indicira, kaj je dobrega, primernega, neprimernega za življenje, ugotavlja srečne, nesrečna stanja v življenju, kaj je ugodno, neugodno za dolgo življenje in tudi moč življenja, kakšen je razpon moči. Ayurveda is also a system of medicine in the sense that it systemizes and applies the knowledge about the health and disease of balanced and unbalanced state of living being. V bistvu je tudi sistem, medicinski sistem, ki sistematizira in se obrača na znanje o zdravju in boleznih neuravnovešenega in uravnovešenega načina življenja in kako se v bistvu neuravnovešeno stanje, kako je lahko izboljšano oziroma kako se povrne spet moč in ravnotežje. V bistvu vse to obsega Ayurveda. Fizično, mentalno in spiritualno. And how unbalanced states can be corrected and restored balance maintained. In kako v bistvu obdržimo to naše zdravje in kako ga povrnemo. Ayurveda embraces all aspects of well-being of living creature, physically, mentally and spiritually. Okay. According to Ayurveda, health is not merely considered to be a state of freedom from ailment or disease. Skladno z Ayurvedo, v bistvu zdravje še ne pomeni, da ne bomo enkrat zboleli, da nas ne bo kakšna bolezen. But rather a state of enjoying uninterrupted physical, mental and spiritual happiness and fulfillment. Gre za v bistvu, da uživamo v stanju fizičnem, mentalnem in spiritualnem stanju, da uživamo v temu, da se izpopolnimo in da imamo neko spiritualno srečo, veselje. Ne samo, da smo zdravi. Ayurveda originated as a part of Vedic science. Ayurveda v bistvu je del vedske znanosti. This is an integral spiritual science devised to give a comprehensive understanding of the entire universe. To je v bistvu popolna spiritualna znanost, ki se deli na neko obširno, razumevajoč univerzum in skladno z zakonom. Which it sees as working according to a single law.
Vedic science include yoga, meditation and astrology. Ayurveda obsega, to znanje obsega jogo, meditacijo in astrologijo. And set forth Ayurveda as his branch for dealing with physical body and include herbal medicines, dietetics, bodywork, surgery, psychology and spirituality. Ayurveda je kot ena veja, ki se ukvarja z fizičnim telesom, v bistvu so vključene tudi zeliščno zdravilstvo, pravilno prehranjevanje, tudi operacije, psihologija, spiritualnost in delo na sebi, torej telovadba in delo s svojim telesom. Ayurveda is eternal because it has no beginning, no end and it is very vast. Ayurveda je neskončna, večna, ker nima ne začetka, ne konca, ampak je zelo obširen pojem. Obširna je, široka. Unique features of Ayurveda. Edinstvene značilnosti Ayurvede. Here we explain what is the difference between other medical system and Ayurveda. Tukaj bomo v bistvu razložili značilnosti oziroma razlike, v čem se razlikuje Ayurveda z drugimi vzhodnjaškimi metodami zdravljenja. We can see there are a lot of alternative system, acupuncture, so many systems we can see. Veliko je še drugih zdravilnih metod, kot so akupunktura. The first thing, treatment of an individual as a whole. Torej prvo je zdravljenje in obravnavanje človeka, individuuma kot celoto, v celoti. In modern medicine, more attention is paid to correct the affected part of the body. Torej v moderni medicini danes največ poudarka gre na bolni del telesa, torej zdravi se samo en del telesa, tisti, ki je bolan. But in Ayurveda, while treating a disease, the individual as a whole is taken into consideration. Torej Ayurveda pa ni tako, ne tretira samo ta del telesa, ki je bolan, ampak bolezen v celoti. Ayurveda is not only consider the condition of the part of his body, the condition of his mind and soul are also taken into account while treating the patient. Ayurvedo torej ne zanimajo samo, v kakšnem stanju je organizem, torej spet del telesa, ki je bolan, ampak Ayurvedo zanimajo tudi duša, duh, vse to je pomembno. Način življenja, kaj oseba dela in še vse ostalo. Medicines are free from toxicity. Torej, medicine so brez strupov, ne uporablja strup. Ayurvedic medicine have centuries of traditional experience. Ayurvedsko zdravljenje ima stoletne izkušnje.